Murakaza neza muri home studio yanjye. Umunsi tukaba tugiye kureba hamwe bimwe mu bikoresho nshobora kuba nkoresha muri home setup yanjye. Imashini yo kweditingiraho nkaba nkoresha iyo bita Mac Air M1 2020, akaba ari imashini yihuta iri strong. Kuri screen akaba ari HP screen monitor. Screen ni screen iri slim, imeze neza kandi ifite ishusho rikeya, akaba ari imwe mu screen akunzwe hano mu Rwanda. Microphone tukaba dukoresha Maono PT 200, akaba ari mu microphone itahenze kandi iri easy to use because ikenera USB on the go, ukaba washyira muri phone cyangwa se muri computer byoroshye. Bijyanye no gufata video nkaba nkoresha phones. I use 15 Pro Max for shooting videos. Lighting rero ubu ngubu nkaba mfite one setup light. This light akaba ari light idahenze, igura makeya kandi any condition waba urimo idakeneye ibintu binini, ikaba ngibi ishobora kukulightinga neza mu buryo buri decent budahenze. Kuri mouse I use this mouse, kari mouse ya wireless ishobora gukoresha bluetooth cyangwa se igakoresha wifi. Iyi niyo ntebe nkoresha, akaba ari imwe mu ntebe nziza iri adjustable and ergonomic, nayo ntago ihenze, akaba ari intebe nziza cyane iri affordable.